Zajmović pa Mehremić, lopta ka Ubi Paripu, on pokušava da pronađe Vranješa, Vranješ do Zakarića, evo prvi put Željezničar prijeti, Zakarić, 1:0 vode gosti. Zakarić, prva akcija, svakako da je drago Adžemu da se njegov najbolji strelac vraća na pobjednički niz. Evo te situacije, Zakarić i odbila se lopta tu, to tek sada vidimo od Barišića. Želio je da vrati loptu u peterac Zakarić. Da utiču na arbitra, stoga mora biti oprezan Kadušić. Dobar dupli pas, evo dobre akcije. Ide ta lopta, šansa ništa. Bilbija, kakva prilika. Gržan je ubacio, evo još jednom prodora Gržana, pobjegao je Mehremiću. Bilbija nije pogodio praznu mrežu. Zakarić ili Zajmović u vrhu napada. Zajmović. Evo fino spuštene lopte, velika šansa, 0:2. Kakva divna akcija, Vranješ. Kakva divna akcija Željezničara. Opet lako izigrana odbrana Admira Adžema i evo potvrde koje je to krenulo. Zajmović, Ubi Parip, to je ono o čemu sam govorio, kako spušta te lopte za sa igrače, zaista izuzetno. Ovog pogotka, ovo je iz auta, tu ofsajda nema, da vidimo. Ovo je ofsajd, da. Ovo je ofsajd u začetku akcije. U začetku akcije ofsajd, kasnije sve bilo čisto, ali početak napad Zrinskog u prvom poluvremenu. Šta bi sve dali da bar smanje na 2:1. Kakva lopta prečka! Milo je lopta išla visoko sa puno efeja i pazite ovo. Pao je već na leđa bio Kjosevski, ovo je nije njemu strano da igra u veznom redu, ali to bi nešto kasnije Kjosevski brani. Najopasnija situacija, 54. Vrlo nezgodna lopta, padala je pod Filipović, Galić, evo konačno i njega naprijed, Galić, dobro je prošao Galić, prevario je Mehremića, lopta u sredinu, velika šansa i gužva i dalje traje, hoće li neko ubaciti tu loptu? Ne. Kao u ragbiju. Ne šta reći ko je šutirao. Bolje je da nabrojimo one koji nisu. Evo, pazite, Galić. Pa onda ovdje je bilo malo guranja od strane Bilbije. Pa Bilbija pokušava i odlična intervencija Kjosevskog nogom. Mehremić, odličan dupli pas njih dvojice. Ramović, pada Ramović. To je klasično remplanje. Ne, malo je čini. Evo još jednom te situacije. Ramović ušao u njega dosta snažno, tu treba reći. Đakovljević i laser mu smeta, da vidimo koliko, ne mnogo. Stativa, Zakarić iz druge pogađa. 0:3. Goran Zakarić. Da vidimo. Mislim da jeste Pirić malo pipnuo ovu loptu. A gospodin Elčić će nam ovo objasniti. U svakom slučaju 3:0 je za ekipu Željezničara. Definitivno se vidi da je Pirić dirao loptu. Minut je 88. Evo prilike za 3:1 gol. Jović. Na isteku 88. minute. Toni Jović. Treći gol Jovića sezoni. Fino je pogodio malu mrežu asistent Bekrić. Akcija, dakle, edukacija je vrlo važna. Interesantno, ovo je treći žuti karton Mehremiću, nema ni njega u narednom kolu. Filipović, dobar centaršut, 3:2! Još jedan pogodak u njegov prvi gol u dresu Zrinskog. Ima li vremena da se Zrinski potpuno vrati? Ubacit će Bekrić.
Oštar centar šut, pada ta lopta. Je li go 3-3? 3-3! Pa kakvu smo utakmicu gledali, poštovani gledalci. 3-3! Pezer, ja vidim, mislim da je Pezer bio strelac. Evo još jednom te situacije. Lopta